bos ngi ke bos namar bar kiabe blet cabut selagi jam kisnong dengan kalisu imat pejbak le song hadrong mun bense tang banyo lek poi sesnong banyo cabut namata election MP kabenlong lasai kaski kaknai derek tikdei pejba ibla ebe blet kaino sesnong mata kasni akat faderek imat kikali kim dan kali kamasu namar ba lek layo kilangat duti namta election namta ke sarkar ka bat yaki kali kamai ya baru kali makin ket yaki ya VM bat kunjuru yaki officer bagi pulet makin lagi segi polling session bagi iru ketika bos kepejba kila syong hadrong kajing syong hadrong kolong ba namar bom don kali kamai balai session ini sekarang bagi sarai lah saya no bakin jet bajano kin pa UMP nang nena Shillong constituency hakini kisni di political party berkertong kila ai kajing pensai berkejing kerbat pi kibajba bat la syai kasni kibajba jong kajala mekalia kin sarai ia ka election MP ia no ban pa sya dor barba parlimen Delhi tingkit bak iktik pejbak besyong teh jerong ka bos bakin pesok pesan sya lagjong hisnong wala kisyong hadrong bos ikit bak ba pesok